trainer ke Vincent Luka no lo kwenda kwetia kivila cha umbunge countini ya Masako. Vincent tikaliwa monova mesani acheni cha mabo ni asanti Mary. Yes, nendi tuda tuitwaisio nenda nyayi luwa maondoka utama kwa netia kaunti ya Masako ingi na utongo yuwava ndi ya itunende Vincent nondo wa masa kwa yunenda ukule ya mbevala anini siwe loya niwe moteti wa makwani kwa niki kila kichene atumie wienda kuchekebela kika na nondo mwidhawesi utete akisiane ndio ndo kutete akisiane nende wamina kwa umbunge ni asanti kwe kolo yu no sio tika elesia mwene ndi choke bila kicha uteti wa mbunge uya wacho ni mwao uya wa mbunge wa mbe ni kusobya mea na uya wake wa keli ni ilete mita oversight kana kusisia undu silikali kutumia mali ya mwene ndi kuisela kwa executive kana parastatus ya silikali kana institution desa silikali ingilete nenga utoni wa utodhukuma na wala mwiso wa mbunge ni ku represent kana ukesa kwenda niwe medho na wasia mamundu la munjube na nundu itumisu ni usio mundu ena kisomo kana skill ya kwenda wakili either better suited ku perform adiba ya mbunge kundi chokutuminye kwenda nena experience no nie I would be better placed to represent no maito mama Masako nukida no one ete ona wasisia itika the atetita Mutula wa Kilonzo the late Mutula wa Kilonzo junior Manzo Kalonzo Amusioka Orengo asuni mawakili na nicho kitumba mbunge ilata atwa mundu tena skills wisako ide ndesa ikata kukuna uya undu baile ku kiuni kindu kimocha nzukumie mononona ando maito nimeda ama ikwata utongwe uteaniye nikwitha ni manyuba mundu lakini skill ya uya ndenayo natawiyo muikani tu that is kana amuika aingi metha makite utongwe nundu mona kana enendi mendosa kwa mundu withi tokibilani muno kana mundu wina ukuyo uyo lwangu kuta muikani choki na motivate na chonenga binoswa kutekibela kiu nundu amuika aingi metha na wiya wakwete ivela nikindu tailo sisia kwa tina kileko kidanda nguni kwenda ndino tiandu milioni miongwe na nemwe na 78% kana miongo monza nana percent ni ana muika na me 78% wisa kwithia and asume between 35 years and below maitha ama na get opportunities to lead this country na kitu kitumaka sa kwenda idita vast majority ya andola maende kwenda me future ya ndino maitha ame incorporated in the country's affairs nicho kitu nye na muikalangi kumatuthia no sio tekaungama tete okiano ibinda yitu no ye tena numbers na ninde te affected na challenges ya ndino ila ndino ya power nai mundu lo safa muno ni muika nundu ni we future chao ya ndino ku na amuika kwa kweli ni very encouraged me willi ni maumilile na imendo sakwa na mwene ndi yua isi esa kwa mwanarika undu mwanarika ni mundu wine binda wena bina na wene basanga nundu twasi dunia ni delicate level ngita wa globalization na andwa aku itu manenga ndaya na itu makulia matwathukie ikinati thukumendino nundu mwe mathukumie na tamani kuzinda na amone ando retired angeni mathukumite over 10 years that is enough time mundu ethabe undu waeka ni weki you ilo tunenga fresh blood tikaita narika na ndikuli narika lao mbe mwibala mwikethe na wia mokile mosi ivela na maithuko mwene ndi na ngonze nitisikana amwika metha amaikia kwiti ivela nundu mona kana witie kivela vandhi itu ni lazima with the winner mbesa nuko logic isu tamuika wana ni awo kana ni lazima mumbetha na mbesa nikana witie kivela vandhi ito nikienda mundu witie kivela ti lazima with na mbesa isumbinge kila waile kwitha wina cho be nikana wina wito wako eno thukuma mwene ndi na nundu mwene ndi ni wona na ni wiwa akiwa ngo yaku akona mundu kwa kweli ni ututhukuma te ando ingi masakuita matena mbesa in fact
matuko ambesa yu ando mekito ya na maikuni ya mundu lagu mundu ondo kunenga na mbesa kwa lagu ndengu tini wae usuti ya mbesa siake ni sia Jubilee mara ni sia chao lakini hivi mwene ndetese tekasa kwa mutongwe ulawe tese akaita inclusivity akaita usawa ando ndema kewa me party ya serikali na akokile kisio chao kilosa kwetwe kumbesa ando maika kiekwe utena mbesa uonetota sakuika mwene ndi we kwa kweli ndaye moya mbesa nundu imesembesa hii asiarati dheta na momedi tamayoja mbesa siya mwene ndi kanama kalika maunduni yangi ma corruption me asia ekambesa isi ukemaje lakini kwa kweli value ya kule ya mundu ndi ananwe na mbesa nundu imbesa kwa kweli tisi ya kuikite kuya kuona wamanenga tila simama ukuni meyo mbesa lakini makakuna kula nesa lakini chusi kana kabindane ka usakwa ni wenda utrace wa maini wa nyanya enende engi munome na wia kana kwikelewa na muwo yuta kuta ndongo ukwite kivila muno kontini ya Masaku ni chao ukwika ndini wa campaigns ya kukwikithia kana niwe kivya enende kana kukethewa na muwo kana ni wa spread gospel ya twethiwa na muwo vande ito ndongo ingi mekita kutivila lakini mayulo kana chavota muno enende mekwenda ndini wa usakwani ni muwo kwa kweli kila mutongo iwonde ukwitia kula ni waile kwitha ese kana ndino ndi uthela matuko na namwe wanana ti kalava na kila cha maana no sioke kala na mutu wa kune sana mwitha na mugu lakini nye kwa kuona kwa kusisha kwa kila kitu kwitha tetena mugu mabina ma siasa ni kindu kiki tawai ukitha hii siasa ina akona na usawa ukweli ndooneka na kana ndwa mwene metha mona tama gandamizwa ne chao ni either serikali kana mbai kana sindu cia muthembosu yuti kulia serikali na ndwa ma IBC mahakikishe di mashua mwene ndi kana siasa iketha si free fair bai mundu ukabenwa kibela abitite kana mundu akanengwa an equal opportunity kibela odonu tusisi andama denominations ni kila mundu wale nengwa opportunity nzeo nikenda wese kwethia even supporters yaku kwa kweli ni sewa mundu na abenwa kibela akita overlooka na paidu paisa kwetha bena wo kila kita wonela andu mona tama abenwa akiyo na nikuwa naomba ngwatane ya nase nawe taka na kwenda kuikia polling stations isio siki badokanyo vande itono mona matena mwekiona nzama ya IEBC nikuwa naitambia hiyo ya ilu kana wewe na mwekiona nzama ya IEBC kwa kweli nundu ndithitwe ni itite kula previously andu ala me muungano ni wa NASA ni kwitha mo na supportasio siewie kana sia experience mona kana ikula yako na usawa na katiba kaima siete nundu as long as mayo kilo kamwe mekita protect mahakikishe kana kula ila kwa kweli makonewa nisio manengwa ko ni support kindu chu nundu tia ningo support NASA kana Jubilee kana mulengo wote ni asia ni right yo mena right as long as ni mombe of finance masisi makisha kura ni sia nikienda na moyo lama kona resorts na mona lakini wewe kuna kana ni wailu twidwe na yani nini andu mota la kula kumangwata na wengine na IBC ona yoyovo point ni kana ikula nita lawana ukweli edha itala wana ukweli baimundu wesilia kwitha na parallel chao Darling Center lakini edha mwene ndi no feel yako na nyenoni yoto wobetiana na akwata no sote kama na opportunity na mwende edha makatala na mama edha me ukweli maikatuna ngeri so si obungu na so if na silikana yo ni alikila monitor nikienda wese kwitha finally resource itambito nenga mwene ndi nesia sizo siedo kana sina ukweli na andu maketha maine na kuma ngone uwo titha kwitha titha thino likaila betha bena suspicion kana mundu kuona tabe ungi ukwitha ndendo mubena akiela yake nendi tukile kuliyu tulikana mondo makoneti amwika muno kontini ya Masaku tuona kana aingima athukumi motho kuma kontini ya Masaku muno mateleva ma ambulances nimbe tumeweta kana mayo nengo andivio kabindane kala kailite yuta kwa liko tongoni thina uyuwa amwika kwema kuiva kana athukumi kwema kuiva kontini ya Masaku na utono umilata watweka mbunge kila ndio ile todena muno kila yuta mujumbe nondo tuweze mudhukumi wa county mbe etha answerable kwa governor lakini yuta nyeta ni elected member of parliament ni mpaka ni ma represent bala naona me obinewa no mpaka ni both
nima represent kwa county government ni nene wendi wo no usio mundu athukuma kanengo akila yake na pa emela ni botu lika national government tika kulia niki county governments ite kuona mubango wa kweba athukumi mo na ende ti compel through the national government wiza kwethia kila muthukumi ni waiba ni kwitha imbesa ikwetha ite thasi released in national government ku no mpaka tika mana situations around each out kukwema kwibwa lakini kwa kweli ndio unakulia mwanarika nimethete mabinitete onatia suma mathukumite county it is muika witu mwingi ni unemployed at the moment it is and might be eligible for employment aingi nikitha school situ ithiro perform nesa na hiyo nina concern na ngona nusio ibinaje tiunga mekibela kina andoma masako mainza kwa nikienda sisi education system situ watu sisi tonight we ilaita wa university ya Masako lakini nitena ici muikolo naenda technical skills pio mundu na kwa TSC minus na below mundu sinde na bandu baikata hapo kwa skill na yu mundu sinde kenada kaimana yana sakwa ningu sisi ni sobie ilaita wa polytechnic sia constituency usiwa kwa Masako nikienda we kana kata na mande judi university kena bandu kata kwa skill na tiona muikonge wina talent kila ni kwa tasimunge wai mheshimiwa niti kwenda kutethesa kusobia music itisemba iti artist itisola tema drama ando ambe mendo supportiwa ni utu wazeta na mino sakua ningaite ilaita wa senda ya arts na talents ni mpaka tipromonundo watu sisi ando ta Churchill na ando maito ndeti ni wito kasolo ulawina ni maito. We have so many other youths mena kinengo ke anopaka tema service pando matwana kuka makashowcase chao ne wametaka na amwikano moka makonenya inini sini bindani hiyo kuita kivela na tuise ndongo aingi munoka bindani kama kuita kivela nimethewa so close kwa NND lakini mamino kwa takivela maithi ko no kukithia NND kana wamino kwa takivela ke ukaithuki asia wasiawo nondo definitely na mino kwa takivela no kwabikia NND hata nondo tuise kana ndongo aingi mamino kwa takivela maweta kana mena we mwingi ku musini we lobyo keda na mayobika musikula ku NND na kindu chuni kituma oketha kwetha kisio kitu kiikuendea nenda mwenende asisie nibo kaibinda siasa okethia mundu lo kwitia eukanenganite mbesa mbingi undu yo naweta na no mundu niweki akili ni sia mwenende kana okite onenga na mbesa wiza kuya na kenu kukia kwikata kukakona mwenende isia silangu yetia nyinyi siasa sia sera ukisa kwetha nyendina mwenende ngakia ni kwetha nye tikanena na sete kikalandika kulia thino nati na gwa bahani mwao na ngeda na centers in every sub location tika koma na mwene ndika asia kisio kiche ni choke lake bubine nikiuo tika asia nitu mwa allocate na tisobe committee na ti develop wese kwethia ni serve public nondo dina create ela rift ibinde ya siasa ni yetu ma mwene ndi na mana siasa maambio kiana nikwitha yu ile mwene ndese kula unatumia wangilie kila mudana ile kule si adalai we mundu unaweza kula imbesa no nadheli anatumia ena makwani so you know kukia aendie ku accumulate mbesa yungu ngukuya mwene ndiyo akasa kwa mundu tonenga na mbesa nondo wese mundu takiranda mukia akokamekata mathukume imwe kunye nasa kwa mundu wa Masako either assured kana tikathukuma imwe nondo no mpaka tukile chao Masako yito na twasi sindumeta twasita undu tona akamba ingi muno twasita kisoni cha wamonyo mondo mata wasiwa mabisa ukaibu withiona amuika maivo maithukuma nundu nimesekana serikali ndithai kwetemba usindumeta isu kuta ta kuwa minokwa ta twase kibela kiuto na kwikatandika na withe ni twa revive umanyumwe wa mukamba ta wasiwa mabisa diwene nawe takana mukamba ni mundu talented in fact akama na ndo artistic mera na inengo mbingi tofauti na dunia natiendete tia de kana tukienda kitanda koke usakisidike koka tina ndo talupita nyongo wa senator Anyang' Nyong'o I qualified kuenda kitali lakini ile amunenga opportunity atuika wa drama na yu ni renowned international nunenga wanda ya chao dunia mzima ko na kwa nasa kwa ando tasuma wa monyo no mpaka tuketisi undu toneka inaitwa value addition kindu ki talent ndonga yiwa manengi na wao kwa uschonga wise kuja nitu brand ya nataka market ya products yo ukita mayuka maka uwa ibisa silingi 500 iko kotea wa ilobi
ngili 10 na jitewa muhingo chao milioni 1 with them directly o milioni wekata no mavikea kuku isla pasenda isi akangu create sindisi ondike kata ika incorporate wa nikenda te uplift mukamba na mumbunge lo yivoni kwa chano ndukumite county ya Masako kuwe watu wase wa minoko atakibe lakini cho tuna kuika kibathokanyo na mumbunge lo yivo niwo mumbunge lo yivo kwa weta kuthukuma pe no thukumite ngali ya CDF lakini we abake wa legislator ndathukumite nundu timu ya TV ndatete ya mukamba chaisa kuwa atwaite muswada wala ukona ne chao mwene ndi lakini natato sisia ningu muthima na areas itatu ila muno concentrated na CDF wake watu sisia maskulu maito no kie asia no kwake ya maskulu ilasi na waisema maskulu amu make we ilasi tiate ni mana need ya ilasi wisa kwetha skulu una inasiana ndwina mwalimu ndwina labu na ndwina maybe library lakini nwaki weke lasi tusa kwetha ilasi bo lakini performance chao yende inasa kwa nundu ilasi no nakie ni mukule yu anenge mwana niete performance nundu after the end of miaka ya mwana musi ya chao certificate ya performance ukenda una ina skulu ina mbasi nene kanila simbinge nona kwatie ndo wa moyo nundu ngwenda muika witu to the tip proud of ourselves na to the tip excellent constituency nyengo kanisi unungu kila kisomo nithu kumena asiai alimu na diete facilities ya ku improve chao performance nini ukite kwa performance aba kuona kana amwika kana amanyuela mosoma maitikwe kana sa continue Masako nundu maina resources maina facilities ila sia nundu i concentration ekite concentration kula kwina tenders kuloto mosovya mbesa lakini akatia kulota naita kukilia uchao kisomo inuko kile kisomo even in boarding schools we say at least kila location in a school ya boarding with sina zino soma extra hours nikenda ndo computer ita school tesi ya makweni we ya mwana asiwe Masako musie kala Masako lakini kana kendi usoma ba makweni na makweni hiyo na mbunge taweba ula Masako na school hiyo wathi ni tao ni public kumaanisha uwitu no failite sina zake sitia baba ake bad performing ikadio soma ya kwao kuonge na tita kasi tita mali tukasome thiba kwene niwe ndia seno mpaka ti improve status ya education kwa kwito kuki uninga asisia on top of kicha technical universities nikandala amepata weta made an opportunity of so nandini wa manifesto ya nicho unengete wito nicho kwenda kwika yani difference vile kwenda kweta nene muno county ya Masako itendete hivyo kindu chambe ni naweta kindu cha education nundu ni si dunia yote ili competition nene ilikake somoni keli ningwenda promote wana youth kwisela kwa talent katatu ningwenda kuzisia undo tutona ku resolve issues ya malelo maito nukwitha malelo matwikite political agenda over years wasilelo wa taisi for example bando tababeta wa makaveti mpaka changala lelusu tadhi wa veto mwene ndi miaka ikathiupika 15 lakini mlezindu aisosiwa ando mainaye nuka Easter ndo alelo no sinelo wa national government mbunge wendo tera ba mbunge ukanengwa lakini ndo nena ndo anengwa tusisia mikoyo bake makemwe lelo zindu asiwa nasa kwa malelo asiningo sisia wisokuja malelo maitu meta mema sio nikenda wisokuja edhani biasala ando maitu kuna laisi lakini Vincent Luka lilikana kanaye ni vethi no tongo no yuti nena no tongo tiwo vena ndongo isi county ya Masako niki mitalatala ino itwaiswa mbola nitona kana lelo ni wambiswa kwanza no vethi na monene lelo wambiswa sovwa lakini wivi kakati uyeko sovwa vena wakiwa ndo mayenze wandovoi lakini yavika kati ona yulo kwanza inende aingi muno metete maiteta nondo au yota kana mitalatala ni kutwaiswa lakini yavika kati itiewo na yambe na yunga meona miaka 3 yuki ndicho nicho kiombe wiria wona icho kiokosea mwene ndi mundu mwene ene ndi ingi ni mandabite makambe itathiwe lelo itathiwe kiugo lakini kiyoka kiiko obanini bationa the end result icho ngwiwa ndi asiai nitienda a new breed of leaders mundu okaze ne lelo no sobwa lelo kasobwa nimba kasobwa lelo mo kamina kuteuka mbea malelo maingi mente chao mate complete no katia ndu nena na mwene nduka kwa priority tienda chao muno kiuni cho tienda uka masobisa chao ikiwo ko problem yesu ni atongoi
mate na interest ya kwika nesa menda uti project nusu nikenda meoko etia kule na chao nasio nini kidogo thakirika atongo ya mama ama likao na mama edha meilio meda mayobu kana nundu ninambi banini mwingune kule nikenda ni mine undu na issue no ya mbasi kuwe ma school yewae ningu muwe vya loan muwe mbasi na deposit half a million lakini ndia siwe mwanza kwa ngamuminia imbalance mwanza kwa mukeje thea nenda ya asika na mbasi isu project sinambiwe ngamina muikeje thea tikamwithea lakini tisio kaingiti prioritize chao kila chama ana cha mwenende kwa ila ni wanasiasa thuku me blackmail mwenende ukeza kwa noto mwe why meko ndika mwiko so on a projects mwa Mungu ni akula ndika mino musofisa kiu mwa Mungu ni akula lelo ndika mina na mwenda de mine ngonei niwo na mayukila mwako wa mwiso lakini mwenende ni mwe mimi nimesi TMO mina project isu ku mwenende akakuna kula na sana timi na projects sionde Maniki ukutia kivila ungua chama cha chap nikiti Jubilee nikiti Wiper nikiti ndindi ni wangu hata wengi niki chap nunga mita chama cha chap nondo sia masida na ilaita wa an ideology na ideology ya chama cha maendeleo chap ondo yitha yisike nikana mwenende ni waile kuthukumwa na ndathukumwa uyu ndaketelwe ndu yona kule nikiproject mina wa ndaketelwe na nye ona kongone akwa inona nusio etha nikindu musei waile akwati akwate etha ni mwene ndi waile akwati lelo musio akwate etha ni muika akwate wea etho ni mwanafunzi anengwe mbasari yake yombe ndakanenga we bits by bits niwo no kinona chama ndio chap mbe ni chama cha mukamba na chumite masako na nyinyunga mite masako kuna asia nundu chama cha Wiper ni chama cha mukamba lakini wakitui lakini na mitalatlayo na kwa no so chama kingi cha mukamba nundu at the end of the day mukamba kilo kwenda ni deliverance tie as long as ndio maite ya chama chanza ta Jubilee ni chama chaba cha mukamba so kiunisha tumie mono ni prefer no se ticket ya chama cha chap nundu onakele issue ingite si mambinge si democratic na chama ki watu size so far dino na ukora ndini wacho nundu walika issue ya nominations ya mambinge ni sio kosea muteti museo akaimonengo opportunity ni kwitha chama kitha kina preferred mundu kiende ya wa ni kwitha no anenga na mbesa ailenio no na mwene chama kusi ndisito mwana siasa no tesiaitie tiko na baadhi bo baseo kukwena na kuona kana muthungurulo wa chap witha wewe wona aki witha wewe wona waki na indi ndi kule yengine kana twase yu wamino kwata kivela ki ntwithe tuiona kana thina munene vanthi tunolosani corruption ku ndino tongo waku utona hata kwikithia kana kwanza we muteti wa makwani utona kwa saitambia hivi kana wikithie serikali ya kaunti ya Masako ndiko netena mondo make ulosani labda labda usuno with the tete na wa employees kwa makwewa yani adho kumekwata ndivyo you issue ya corruption niki ndu taile ukita idiombe wanasiasa na mkuni wa kula na corruption ya mbea abasa you weti kulenge wa ya mbesa isu ni corruption nundo yu mundu euka aka ukenga kula yaku ile iko concern health yaku kisomo cha sena yaku maisha maku akakuya endomi wana 50 shillings indi wa hospitali with you kaiba chao ngilie 10 no kulela ya itonda kukwetea sindisu bakubina aku wa mete shilling 50 ila mundu ibake tanda nemo akalilikana keka na kuni kula nesa ngaide motongo imusio titha tithini na kisomo kithuku ciana itena mawia hospitali matebo ku ngewa ya corruption nasa kwa tekatumio mwao nundu mwao wa Kenya ni mwao musio wa andu maile kwatia na tiketha tia andu tisimwe na tendo watia corruption ndiwika na tika fight corruption kwa expose na kutiitwa ala alleged na corruption kotini kwa mfano CDF sito wethia telai tena yo currently irani tuni andu ma musio umwe ukisa kwethia you weke andu ma musio umwe baitha na checks and balances ukisa kwethia iwe uni andie kune kasi ni akiwe kumwika kindu kimusi twale include kila mundu nikana wese kwethia iwe uona ndika nai nuku raise voice na mundu umite wadi ingi ungwa wadi ingi ukisa kwethia nimeka yale ikawe ni masiania lakini wakawa weke andu ma gulubu imwe then with our lao chao
corruption ikatake place. Masa nituthiona kana vetha na thina munene wa kiu ukambare tuo ku muno ile kunena yo ndu ndi yaitwa ikumbelete thina wa yo kuta ndongo iwelete kwa sa itambia ivani kana wiki the kana ona yo ya kumbela tose county ya Masaku NND maithina muno kumana thina wa liu na kiu yu Masaku kana ukamba tiathimite muno nuti na mbusi ile ibiteleba Masaku na mbusi isu ike kwa ile sitawa dams kana ike kwa dikes ikeza kwitha nitaongamia kiu ukangane mbe na kithanga thiki kiuma mundani tukiuthiba ukangane kunyi nasa kwa nga in fact kila CDF ile ida inengete mumbunge ni aka ball site wa 50 kana 20 kila ward nundo the ball mwini silingi milioni yumwe wina over 100 million isini balls lingi kwa kila ward tina ward nana ku tekaite balls and di block dikes kila usi na mbusi ila chitwete na siwe ila seasonal yikiwa ukuta nikenda te harvest kiuchu nikenda seasonal kitu mekekwa unywa na kitu mekakukuna agriculture na teko tiketha ta solve issue wale woni kwitha atongela tena mo maithame committed ku resolve issue akiu etha Israel kwina kiu then ukamba ti desert Israel nende ndini wa chini cha mbono ndo amasa ikulewa mwiso wakiwa ni cha umundi tukula sia NND woni wiva yuloa twasi ngota niyo ya NASA nuko na uona uwele tonengwa tikiti wa kukitia usumbe ini nenda ni mukamba anytime mukamba nini ngo support mukamba wala mwenzangu kalonzo kanengwa ticket itho ndetiwa moyo takamba nondo kivela chukite musi nikendo kiseo usiwe wendi wako nende ndeto sia kusia muthia kwa Kalima County ya Masako ni sio siva ando ba Masako ningo mukenda ndi muish happy Easter na nitawa Luka Vincent Muindi na enionga mite kivela kicha umbunge na nimukulia kwa ndaya musisie musakwe mutongwe ulotona ukelia kesio kitu cha Masako nondo tititwe tina nikosa kwa nai na ndimukulia wanarika ibi na yenye ni yoje tekwata neiti kunikula nondo future elo yokite nithite kaome ata emosa kwa nesa na mama nga musobiana nga hakikisha at least ni mwethamu ya uplifted and ma boda itu sisi ati with ta sobisa sako wiza kuthia ni mundu montani no alike kindu kingi aka invest na tithu ko maimene kenda tukile Masako no yito atikamelekelie ya hemana ibinda niyo ye sakwaine sa na muisa kwa Vincent Luka ta mbunge wenu na muika regret na ngaina mwathima nebineseo nani mwese ndeto siake Vincent Luka ni kwatia nuku kivya kila wamina kutavia NND kana nuku kika amino kwata tuasie kivila ki cha ombunge nende mwese nondo wa masa kicheni cha mvoisa ni ya saa 3 mwasita kwa ni Mary Mwekale Mwinde utukumosewa